riũa inene na kwaga kwa mbura nĩ kuongereire ng'aragu icigo itiganĩte rũgongo rwa bũrũri na icigo ingĩ kũrĩa icũngĩrĩirie ikuũ cia mahiũ na andũ gũthama magĩetha irio, haswa watu wa Kilifi County, na kuna kaunti 10 ambazo zimeathirika zaidi kwa ajili ya ukame. Ndio sababu Mheshimiwa Rais ametangaza ukame kuwa janga la kitaifa. Thutha wa thirikari kwiranira kuruta uteithio kuri aria mahutĩtio nĩ wagi uyu, riu nĩ yambĩtie gũtwara irio cia mahiũ na cia andũ kaunti-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ. Kile tumeleta hapa leo ni kuzindua tu. Kuna chakula kingi sana kinakuja hapa kwenu. Tulete maji, tuhakikishe pia chakula cha mifugo kinafikia watu wetu. Wamalwa erĩte mũingĩ thirikari nĩ ihotorete kũng'ethanĩra na ng'aragu ĩno gũkũ akĩnyitwo mbaru nĩ mũrunawe CAS Gideon Mung'aro. Ili kaunti ikitoa lori, NDMA itoe mafuta na tuhakikishe maji yamefika hadi hapa kwenu Bofu. Sawa sawa? Kesho tuna lori nyingine zinaingia kutoka Nairobi za chakula, maharagwe. Nacio ikundi cia wendi mwega nĩ cionanĩtie ũnyitanĩri wao gũteithĩrĩria arĩa mahutĩtio na gĩa kũrĩa hamwe na indo ingĩ cia mabataro. Mahindi 10,500 yametoka hapa Galana, ndio tutagawanya hapa Tana River, Taita, Kwale, Gosigari, Mwahi, Chakama, hizo zote. Kuwe na mpango ambao utaanzishwa na serikali wakishirikiana na serikali ya ugatuzi ya chakula cha mchana ndani ya mashule zetu. Ndio wanafunzi wakitoka nyumbani wahakikishiwe chakula ndani ya shule zetu, aidha shule za upili ama shule za msingi. Nao aikari nĩ morĩtie thirikari ĩrũmanĩrĩrie ũteithio ũyũ, makiuga marĩ na guoya wa mahiũ mao gũthinĩkana kũngĩkinya matikwamũkĩra ũteithio mũiganu. Hiyo zoezi watafanyia kwa haraka kabla hizi ng'ombe zijamalizika, watafanyia hiyo offtake ili wajamii wapate kusaidika pia. Ituhakikishie kwamba hakuna hata mmoja ambaye atapoteza maisha, lakini sote kwa ushirikiano tuone kwamba wananchi wanapata nafasi ya kuweza kuhudumiwa wakati huu mgumu. Kaunti ingĩ iria igũmĩirwo nĩ ng'aragu nĩ Samburu, Wajir, Marsabit, Isiolo, Tana River hamwe na ingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Geto Wangari Maria wa Mũigana.